هفسروکی گشتی هدبی مدحت سنجار لسر دوزا گرتنا هدبی انجام داوید جوینا کا چاپ منی دا لعنکری داخویانک تایبت دا وشاندنا حقوق ناس هدبی جی بجداری و جوینی بنها ایوب دمیر په امر دنګ امریکا لعنکری بمره جبو زانیارین پتر لسر وی جوینی و داخویانی ایوب دم باش داخویانی هفسروکی هدبی چبو چت دهاتیا دخیل دهوی مهدا yani جخه سردوزگرین کوماری بکیر شاهین جبو کو HDP وره گرتن آرمانجا خویا devki diyar kırbu anacı yani HDP lazım eku dınav ve meheda yani cilmehekeda parasına khoy bike لسرویجی میتاد سانجر ایرو جوینکا چاپامنی لدارخس تواهی اف دوزاهانی چیه چینینه نابرکا چوادا و روجن پیشیامدا شکل درکه لسروانا سکنی میتاد سانجر بحثات شکیدنجی کر ایرو او پکوا چونه سری لدادگاه yani محکمه زاگونا بینگهین دانه گوتنه کو داخوازک کرنه داخوازنامک دانه دوی داخوازنامه داجی گوت کو me got ku bila ev doz piştî hilbijartinê bimîne ji bo ku ji xwe hilbijartin de hezîranê de hejdê hezîranê da ya normal dibe ji xwe dem kine hewce nîne tiştekî wiha bibe ji bo xeta demokrasiyê jî tiştekî gelek xirab e heke ev doz encama wî ana derkeve daxwaz kirine ku doza HDP piştî hilbijartinê bibe rastî Mîtat Sancar behsa hin tiştên din jî kir yani got ku heke li Tirkiye hukuk cîbicî bibaya an jî hukukeka ku pozitif hebaya pêkan nîn bû ku HDP biketa vî helehanê an jî ji bo wî girtinek çêbiba ji bo wî jî em li vê derê jî bangî hemû hêzan dikin bizanin ku ew tiştê ku ser HDP tê çêkirin an jî girtina HDP tenê ji bo HDP nîne ji bo hemû hêzên demokratîk e. بله ایوب یعنی ام وینیان دبینن لدمیکو او داخویانی دهادان لعنکری ما دخواست بزنم پارتین اپوزیسیونی البته ام دزانن دوجی ما بحث کرو پیرجی ما بحث کر که چندی اوجی لدیجی گرتنا هدفنا وانا برصفك دعاية يعني وانا تشتغوتيا لسر مثلا گرتني ايرو لسر داخویانی ايرو يا هفسروكي هدفي Rastî partiyên opozisyonê di vî warî da nêrînê xwe dîsa behs kiribûn duşî me dîsa ser vê derê da behs kir lê vê derê da desthilatî zêdetirîn tewanbar dikin partiyên opozisyonê yani mesela di vê derê da hin tiştî tê gotûbêj kirin îro di gotina Mîtat Sancar da jî rastî derket pêş mesela piştî ku em bêjin HDP hate girtin wê stratejiyeka çawa tê xe pêşiya xwe هم partiyene gelo buan partiyan weteke ve hilbijartini anji le Ankara kulisi Ankara da hem tişten dilci ten kısekirin İro Mîtat Sancar cihat persin yani me persi gotun ku mesela de Bejin heke HDP begirtin ve çateke ve hilbijartini de Bejin ku ve dibin sibana partiya deva da teke ve hilbijartini Mîtat Sancar ji evhat persin Mîtat Sancar got ku doroje ve medan nine rastî ev xalcî bivêne ve ana li Türkiye diyekî girîn digire wisa diyere ku yani mêza şeşkolî bivêne ve bi pêwîstiya wî bi HDP heye ve di rojên pêşiya me da jî zêdetir tekliyên HDP û vê derê derkevin pêş hevserokên HDP mesela Pervîn Buldan got ku em ê bi lîsta xwe têkevînê evana jî tevayê di roje vêdane به هر حال هر چاوا با يعني مثلا اف بحثو گرتنا HDP دوی دمی دا قال كي HDP را قال كي خراب بتاع بدوشي كو دمش وان را نامينا آماده كاري هالبجاتنا بكن يعني بتشيوي بتشن هالبجاتنا لي ايوب من دخواز برسم كي دكاره بريارها داوي لسر گرتنا HDP بدا Biryara davi yani şu prosedüreke hukuki İro Mîtat Sancar'ı tevayı bahsa diyakır. Mesela HDP ve peşi parasına xwe bike dadgeha mahkeme merkeze gone ve ya biçine raportör paşta ji bo dadgehê bişine paşê jî dadgeh biryarê bide yani li gorî hukuknasa îro jî me li gel wan qise kir dibêjin ku eva di nav mehekê da di meha da dibe ku derkeve tedî destê mahkemê da ye li rastî dibêjin ku eva dozeka siyasî ye li ber wî jî yani dibe ku berî hilbijartinê jî were girtin yani prosedüreka wa derkeve pêş
أيوب يعني ما برينها رابورتك دي ما رابورتك هبوج بأمير ما لعمد السر بيشيل ما في مروفان لجوري ريخستيا شاف دريا ما في مروفان يعني في نتوعي مدخواست أسوي بزانم يعني بحالبات أمي فجرن جم بأمير ما أجر بدسنا بسكايبي كوهاتانها مناكاريا وين ورجن اللي أمي بيجي ببرسن ومش تجي ببرسن همان بسياري حياة شندي أفرابورت وكاريجرية بكالسر هالبجاتنا وحياة شندي كردو بارتين أوبسيسيوني وكاربن وينا بكاربينن لديجي آك بارتي ولديجي أردوغان. بله راستي داخل روشة تركيا أنا روشة هالبجارتني جبوكو دكارم بيجون كو همو بارتين سياسي دس بروباندين هالبجارتني كرن مثلا هذا بيجي دو لجل جروب أخوة لإسطنبول ميتينج تشكر ديسا بابا جان دو يعني بشتربون راستي أو داخياني أكو دا وقت مينا ميتينج كو جبوكو 5000 زيادة تركس بشتربو دفع داري دا يا جرينج أوكو HDP لكيدري ويجيبك أنا راستي سياسة تركيا يعني هم يا كوماري وهم جيادن الشعب سر HDP'ne. أيوب خاجي جان آماده بمرة يا خاجي دم باش مدخواست بزانم كاني بشتي أو رابور دركتي يا شاف ذريا ما في مروفان لتركيا چه بحث لسر هيا چه برسفا بالرابورت دانا تركيا بفرمي يعني جي ميديا تركيا قد بحثاوي كريا؟ دم باش دقیقی وقتی تجی دست نشان کردن راپور جبر که هیت هزای برتکین دربار راپور دهی ناتی راگاندن طایبت جمله حکومت هم تکان بیشتر بدنگی که نه تنها ایساد اصل خدا در راپورین بویرنگ ده این نام نتویده ام دبینه که حکومت دست پی ده دناب بدنگی که دادمینه شخود راپور ده جاتی دست نشان کردن سدی نوت مدیا و راگاندن ترکیه دبن کنترل حکومت دایش برای سدمه مدیا اینیز حکومت جه ام دبینه که قطش خو بحثا به راپورت نکلی این اپوزیسیون این مخالف كم زيادة بشكل بحث كن أو جديدن سر الرابوري لوكي كم دست شناكر جملة حكومته هيجي حتى نها تو داخلينيك سر الرابوري ناتيش باشا من أهمان بسياركم من أيوب كريا زخازم تجي باوريا خبيج لسر هندي كانت شوا كرد كو باشا كي قال كي جرينج الرابورت دا بيشيلين للدجي وان تكرن زندان كرنا سياسة فانين وان تعدال سروان تكرن جالي دولتي فان كرد وأوبسيون بارتين أوبسيوني وشا بكاربين في رابورتي بكاربين جبوكو للدجي أردوغان وآك بارتي ده هالبجارتنا ده بتايبت وينا بكاربين بله شو داخل دست خدا ام راپورت سر راپورن اپوزیسیون عاتی آماده کنم که مثلا دست نشام کن چاپا منیون پارتین سیاسی اپوزیسیونی پایبه سر بن پکنا مافی مروان لیو ساخویت که افجیج بر کو راپورت که ناونتوی جبوی پارلمانترین پارتین مخالف ابی پالپشتکی جبوی که سر راسترا هنتشتان از باور کم دم پیشی ده حتی هلبجارتنه پارلمانتر سر به راپوری گلک پیشنیا پرسیانامه پیشکشی حکومت کنش بر کو جبوی برس گلک جی هنکو مافی برسوی ده وزارت داده وزارت نافخو لیوسا خویه کو بریا پارلمانترین هده پی و جه پی اف راپور لپارلمانت ترکیه جی بنقاش کردن. به حالبت اگر ایوب ما به مرام دخواست همان پرسکدیجی بکم و چندی وی راپورتی کاریگری هبا لسر هالبجاترین دا هاتی و چندی کاریگری هبا لسر پیوندین ترکیه به ولاتین جهان بتایبت ولاتین روشافایی و ایوب بکرتی پاشی ارجی هر دم جم خدیجان. بله. داخل راستي الرابورت انا دو روجبا تركيا دا دكارم بيجم جي دغري جبوكو فيالي دا زيدتر داخيانين اوبوزيون انا يعني تشتكو اوبوزيون باستكي اوبوزيون جوخا بري بي رابور جي تشتكو دغوتن هماما او يك دكارم بيجم كو دناف بدري دا جي دغري انا لانقره جي وقتا كم تماشا دكن دناف سياست دا راستي تنگاسيك زيده دردكه و پیش تواهی رقنه لسر دستلاتینه جبوکو بنگه هاوان آلوزیان تشتی کو درد که من پیش بگشتی به دستلاتی باته گریدان یعنی دکارم بیجم کو هم اما سدیدان نوت اپوزیسیون ویالیدا دستلاتی رقنه دیگه. بله. خاجی وقتی تجی گویی یعنی انزانم رخصتیا چافدریا ما فی مروفان
قال لك جاران يعني بقشتي زانياريا رابورتين خارج بارتين اوبوزيسيوني ج تشالاكفانا ج روجنامافانا ج سازيين حكومتي وردقرا يعني ديسان اهمان بسياركم من ج ايوب كريوي چندي وينا كاريگري بري لسر هل بجاتنا ناف تركيا هبا دي بيرا لسر بيواندينوي دقال جهانا روش آفا دا اصلی خدا اگر او یاسای کش خود راپور دجاتی دست نشان کردن داخل یاسای دزینفورماسیونش خو احتمال هي چلاکیان و راپور دویده ما پیشتا ببینن دا عالی نه یعنی عالی ایرانی دا از باور نکم پرزیده باندورا خود چکل سر هلبجارتنه گر عالی نه دا باندورا خود چنه که لیدی ساجی جبر کو هاتیا قید کردن تومار کردن عالی رخصت نامنتوی دست باور کم حکومت شی د پروسه هلبجارتنه دا مجبور هندستان بر چاوان بگره بلکی د آوی ایرانی دا بچکی او زختن سر اینترنت آخره بلکی کار برکو کمتر ببه تایبت جبوی یاسای دزینفورماسیون بلکی احتمالیه کد کاربن انا کی لاواستر بکن تبيجي حكمتها اك بارتي قوي خو بدا في رابورتي وقد حسابك يجي ربك ببور دنگ قطبو داخل بالي مگو تبيجي حكمتها اردوغان قوي خو بدا رابورتي ببينا چد رابورتي ده هيا يعني جوي پشت گوه بخو قوي خو نادي گرينگي نادي رابورتي بيك جاري ازبارتكم پشت بالي ازبارتكم پشتگاه بکش برکو حتی نه گلک بریارین دادگاهین مافی مروان و راپورتین ویرنگی امنستی بخوشی هبون رخنه الحکومت هلوسا حکومت نزگاتی آوان جبوی اپوزیسیون بو يعني زباور ناكم كو باشكره بنافجي بكالي جدي جي نگرش بركو گلك چرنش خو تزاني د داخويني خدا برسوين تون جدي دا رخصني ناملتوي لي دي ساجي شكو گمان هي اكو بريا هلبجارتنش بو ديمنا كو او بيفين حكومته اوتوريتار هنكي دور بخه احتمال هي اكو بتشكي او زختن هي سبكتر بك ايوب ام زانن يعني تركيا قالك جاران فان اف رابورتين سازين نفنتوي حاشا دكا يعني دبيجا افنا راستن تبيجي تركيا يعني حكمتها تركيا انها ويتشا برسفا رابورتي بدا وديسان بتشتكي نراست بدا زانين يقول خنادي وكو همان فرسامكم من خدجاني كري بله داخل يعني راستي حتى نهاجي في وارده جلك رابور هاتن آماده كرن او جبو تركيا جي پیشکش كرن حكومتي يعني حكومت شكلكي وها در دخينه پیش هرگاب وان راپورانا وك دج دردكه و دبجه راست نینه دبجه تشکی وساتونه پرانیجی دوی وارده اپوزیسیون رخنه دکه و جان ناجی ام هف دبینیم کو پشتا دالی پشتا تکلیه خو بردام دکن دوی راپور داجی وسا دیاره کو دوی دماهانی راستینه که تایبت کارم بیجم دردکه و پیش بوکو قاده کاهل بجارتنه حکومت و بلگوری نری نامن یعنی تشتی کو کبد دست از دبینیم کو و دره داجی و بیجه ارینینا نینی و تماشی به راپور دکه ایوب دمیر پیامبر دنگ امریکا لانقره و خدجان فارخین پیامبر دنگ امریکا لآمده هر دو راست بخوا بمرابون لسر راپورتا چاودریا مافی مروفان یعنی نفنتوی و هر وصا جوینا که هدف لسر گرتنا و پارتیه